Na Jesus Cristo no Evangelho do São Mateus. Iha tempo neba Jesus dehan nune aman nai lalehan no rainian hau hahi ita tan ita subartia buat hirak ne baema matene no neo nai sira hori haturu ba ki kuan sira los duni aman tan ita hakarak duni nune hau aman tau tiha buat hot-hotu i hau liman ema ida lahatene oan aman dait makatene nune mos ema ida lahatene aman oan dait makatene nomos ema nebe oan hakarak haturu bania lia maksoin maluk serani doben sirahotu makhau hadomi ya Kristo. Ita observa dadam mudança drástica de Itania Moris, liliu iha era moderna no pós-moderna. Ema balu usikiak sai rico, beik sai matenek, la iha poder ha foi no ocupa cargo principal ruma atu ukun no mudança siraseluk tantuir ita ideidak nyahre. Mudança hirak nemos laos fodeit efeito positivo ba ita ema nia Moris, liliu hanesan serani. Mas bem, possivelmente estragamos parte essencial seluk iha itanian liga ba fiar nebe ita iha ba maromak. Painhira ita la iha atitude haraikan hodi reconhece katak haune maromak nia povo kaser criatura no ba maromak deit mak hau seadora no servi. Realidade hirak ne hau haktuirona iha leten hetan ni inspiração husi leitura sirau hin loron nian tuir hau ni reflexão foti a leitura evangélica nebe o interona husi evangelho São Mateus capítulo sanulu resin ida versículo ruanulu resin 5 to ruanulu resin hito. E evangelho ida ne hau faheba pontos de reflexões que a questão rua a tolori ita ba compreende texto bíblico ida ne ba ita ne moris hanesan ema sarani. Em primeiro, o insa maroma que revela ni an, no segundo, tansa maroma que revela ni amba que quan sira deit, laos baima matene, no neo nai sira. Maroma que revela ni amba ema. No princípio, ita tem que tau heita ni hanoin katak, maroma que revela ni an, ba ita ema, usi forma ka maneira oi. Pela usi natureza, usi ema no ni revela ni an diretamente ba ema. Ita reba questão ida dahulu maromak unsama maromak revela ni an. Evangelho la hato claro quando ba maromak revela saída ba ema. Mas bem tabela confirma a primeira leitura fote o livro Êxodo capítulo 12 versículo ida nen sia bato sanulu resin rua se for resposta ba questão ida ne. Maromak revela ni an ba Moisés e forro Horeb. Ita bela confere iha Êxodo capítulo 12 versículo ida. Maroma katudunian ba Moisés usi forma natureza sarca ardente ahine be han ai hunida mai be aine lamohu no la mate. Iha ne ba maroma que revela ni existência santidade no poder. Maroma que revela ni existência katak nia iha profeta Moisés experiência maroma que ni existência iha ni Moris li husini encontro direito com maroma no Moisés rona rasik honia tilun buat nebe maroma kulia bania. Maroma revela ni santidade katak nia ne santo no lulik. Nia santidade sai causa atu ha santo fali ema no sasan hotu nebe ni hakara ka santo. Nudar nia dehan ba Moisés molok Moisés atu hak basic bania. Oke ta basic mai hasai tia sandália susi o ain basa fatin o sama daudau ne rai lulik ida. Ita bela confere iha Êxodo capítulo 12 versículo 5. Maroma que revela ne poder kakbet poder atu liberta cura no halo milagre sira. Moisés reconhece que nia folin like atu bahasoro farao
o de hasai povo Israel ansira husi Egipto, mas bem maromak de hambania. Hau sei hela hamutu ko ida ne hanesan sinal kata hau makaruka wanhira olori saitia wana povo sira husi Egipto. Imi sei mai sai hanai ba maromak iha foho ida ne. Maromak revela nia mistério baki kuan sira. Ita fila fali ba evangelho, ita rona Jesus sai ni oração bani aman dehan. Aman. Nai laleha no rainian. Hau hahi ita tan ita subartiha buat hirak ne vai mamatenek no neo nai sira hodi hatudu baki kuan sira. Los duni aman. Tan ita hakarek duni nune. Ita confere ya Mateus capítulo sanulu resinida versículo ranulu resinima. Ita harei fale questão da ruak nian tambah sama Roma revela nian baki kuan sira det laos vai mamatenek no neo nai sira. Ita bele tau fale iha questão se hanesan ne o insama iha ema balo ne be matenek no riku mai be fiar metin ba maromak no lahaluha maromak iha sira ni moris lorloron o isaho ema kiak ne be haluha maromak iha sira ni moris tau hete hanoin kata Jesus qualia ida ne iha contexto ida ne be iha tempo Jesus nidia ema matenek barak fotian hodilar reconhece maromak nidiak iha sira ni moris ema kiak sira nebe nia fiar metin tebes ba maromak no basira maromak deit mak bele halo buat hotu iha sira ni moris. Jesus conhece diria prática da inteligência nebe ema matenek no ele te barak halo tamba nemak nia colabora ema kikuan no simples sai sasukat no merece atu maromak manifesta nia poder. Tamba Jesus atene katak ema ki kuan sira banhira maromak revela ona nia kebit basira ikus mai sira bele sai fali sasim ba maromak katak buat hoto nebe sira bele halo ne tamba maromak nia kebit. Se Jesus manifesta nia poder vai marico bele acontece depois ema matene halo tia buat rumah etan tiene resultado dia nia bele nega fali katak sucesso nebe ni hetan laos tamba kibit maromak nian mabe tamba matenek nebe nia ihe ida nemak lógica maromak nian sai pedagogia diak ida atu educa ita srani nia fier pa maromak hololos no metin pa maromak ema matenek fuantos maluk srani doben sira. Crescimento da inteligência humana sai fator atu estraga emania fiar pa maromak. Fiar srani o hinloronian srani lubukida nia fiar hum mihis daudaun no balu lakon no fiar pa maromak. Sira tenta halo negação pa maromak nia existência ode afirma kata maromak laiha. Ba ema hirek nia existência maromak nia ne sira considera no dar produto teórico no invenção humana. E a parte seluk mos srani balu lak reconhece maromak ni santidade. Srani balu mos koko hato sira ni existência provocativa o de dehan. Se maromak ne kbit nain la cura tok haunia moras atu bele dia klalais no problema sira hoto e haunia moris. Buat hirak nemak dala barak acontece e a srani lubukida ni moris. Mas be ema halua tia kata atu questiona kona ba fiar nebe nia iha ba maromak sala ne iha maromak ka iha ita nian será que fiar ne tu iloloso na maromak nia vontade tane Moisés nia experiência sobre malo maromak anorin ita kata ia tempo espaço no circunstância hotu ita tem que habot no hameti na fatin ita nia fiar ba maromak katak maromak iha maromak ne santo no maromak iha kebit atu liberta atu cura no halo milagre hotu iha ita ni amoris lorloron. Amen.